Već godinama unazad profesionalni vozači žale se na previsoke cene sticanja sertifikata profesionalne kompetencije neophodnog da bi se kod nas obavljao taj posao. Evo najzad u ovom prilogu i jedne odlične vesti koja će obradovati sve profesionalne vozače i one koji žele da to postanu. Izmene propisa o načinu sticanja sertifikata profesionalne kompetencije neophodnog za obavljanje posla profesionalnog vozača stvorile su određene nedoumice kod zainteresovanih kandidata. Objašnjenje i odgovore na sva važna pitanja dobili smo u Agenciji za bezbednost saobraćaja. Izmenama zakona koji su bili u aprilu mesecu predviđeno je novi sistem sticanja početne kvalifikacije za profesionalne vozače. Znači, do sada je bio princip da moraju da slušaju svi osnovnu obuku, pa nakon toga polažu ispit. Izmenama zakona kandidati samo polažu ispit, ne moraju ići na obuku. To se odnosi za sve one kandidate koji su stariji od 21 godinu. Svi oni koji su mlađi od 21 godinu, oni moraju i dalje ići na obuku, pa nakon toga polagati ispit. Ono što je veoma bitno za naše kandidate da ispit će početi da se sprovodi od 8. jula. Imaćemo dovoljan broj termina, sve onoliko koliko bude i potreban broj kandidata da polaže. Da li se sada polaže samo teorijski deo ili i praktični? Za sada se polaže samo teorijski deo, a od 1. jula 2026. godine predviđeno je da pored teorijskog kandidati polažu i praktični deo ispita za profesionalnog vozača. Evo za kraj možemo da kažemo nešto lepo. To sada košta sve ukupno mnogo manje nego ranije. Ranije je koštala, da kažemo, obuka plus ispit. Sad imamo samo cenu ispita koja košta 15.000 dinara i to je znatno manje u odnosu na prošli put gde negde je ukupno bilo negde oko 145.000 dinara. I ko dobije sertifikat na ovaj način može da ga koristi, može normalno da vozi po Srbiji? Ko dobije sertifikat na ovaj način može, pored toga što može normalno voziti u Srbiji, može voziti i u svim državama van Republike Srbije, po celoj Evropskoj uniji, da kažem, i državama Evrope. Prelazak na novi način sprovođenja ispita rešio je najveći problem, a to je cena. Do skorije je sticanje CPC sertifikata u Srbiji koštalo više nego u mnogim zemljama Evropske unije, ali više nije tako.